Patala fatu le nei fo ia so fola matanga le ia so luta to tunu ala mo yo telephone nei mai Sāmoan. E manatu le teitei o le tuangai tu le epalo pe soli aisa ile le malia le ngoi. E te tau i le whainga malo o na whina wina na malo ni usila i le lavo le se le ni le na 4 ine se 4 miliona tala Sāmoa i le whaalawelave na mango toai le lato vasu e su le manga wanui i ngā taiane o ngā te whale o awhio ango sa whata. O le se leni pe on 4 ine New Zealand, e manatu le te tai o le tuangai. Wa fua e New Zealand e isi fo i mea na tu la i mua mai, o no le wha mautu wina le whainga malo te ruai, o ni a inga mani tu unga, e wha atupe me wa wha na ngai no i awhio anga. Wa fua e New Zealand, kupe whapenga la kongi ngai le sifo ben kupu. La la wo kongi ale ko nga ku pe ala nga a wo ser kai mi ole si me o ile o nga samire ale holo mo ko ka mo safaka ele nga o ia o fingoka ai algo que se pupu amu e que a mo we pe ki fangoka ai maka winga le nga ka mai ka mai le holo mai I kongi al whakausaga o whapea. A whaila ngai e milionga. Waka pē umai. E sua ulea ma. Anu kua kere. E lenga kala inga. Ole ke leo le whainga. E lenga kala inga. Au whingo kausa. E wholinga mai. Ole mele kongi ngisi le sifoi. Whamla le whapea. Ole ngawinga mele kupe a whamea ngisi lo leo lea. Sa kauka ku whingau. Fingau. Ia mawulunga ku se mea kongi mai New Zealand. E na maninu le saunoanga le pandemia le malo New Zealand, e lunga o le sota ingo le ana leo le PMN in New Zealand. Na ia whae loa I lelea I o se whiuta na inga na whaia le malo Sāmoa ma New Zealand, e whaatulanga I se au whae o se tupe o lo mo mia e Sāmoa, e fua I lunga o le whana vilave, na tu lava le ava noa ia Sāmoa, po le asa se le ni tala whiangai. Na whama nino whai a laksan, o le se leni watu ina mai, e mō tangata o awhio anga I wā a fia, ona o le mangotoa I o le vaso su e o lo la tu malo. Pei tai o whai lo fo I le whai pulo le tu malo, tu I ahampu o le toa, na I whama nino I fo I ni tu le lei, e te tau na toi sila I eilo nei tu malo I le ta oto I peo lea wha ai le titai o la tu ngante whale, e ma whai o na liua e a vea o se manta anga, ma mawai se leni, mo I lato e a se si mai ma maulu ai e mai se tangata mai New Zealand, a wā o se tasi leo a lato vata ua. Na toi wha mautino fwoi e tuia, e le teimi nei lava wa mai a wha ma mawaenga uma, e ngā ruenga sa wha tino le malo New Zealand tu wha tasia, ma le waenga le si manga Sāmoa, ma o la ua toi fwoi le tūlanga sa iei o na mata whanga. Mai o le aso o fua le vai aso umawai, wa atoa I le tausanga tanu o na tula I mai le whaalwela velo tato o tenu. Wa whaamanino le fionga le tama I ta I sui pandemia o ia foi o le minista o tupe, e lana report le tala wha te tau au tu o le tupe le o wha ata oto e wha so I le pāle mene. Le te leo se ngā lue ngā sa wha tau tia, e le tula I mai o le whainga malo le wha tua I le tua Sāmoa o tasi, e nei e tui titia I aitala for le company va lele le Sāmoa Airways, e to tonu o le ulua I tonu tau sanga o lana no fo inga. Na toi whaama natu e le fionga mulipola, na tula I mai lo le whainga malo o lana ngā i inga na wha tino mua, o le toi wha fo I le va lele na au mai le JPP, ai tu watu le wha mua le tutongi no aitala for le company va lele. E o mai le whai unga le tau sanga wha le tupe lua o lua wha lua o lua lima, ua pa ma walalo le au whainga o ai tālafu. Mai le valu 10 miliona tāla, sa wha mawina ia yuni lua o lua, I le 10 miliona tāla. Na mawhai on au sia le nei tūlanga le lei, o na sa wha o ngā ina le wha malmalunga le malo sa iai. E tusi e se ai mai tusi el company, le 5 miliona tāla o le ai tālafu, sai le utos, ai tutongi sao le malo.
Whapea so an tau tupe, sa tu ina atu mai le tala le tupe le malo. Sa whamawina fo i se sitia mawalunga le sao, equity, i le tolu miliona tala. Pea whaatu se tu sa atu i le pau, e 5 miliona tala, sa iaia yuni lua o lua. O se sitanga e valus fulfitu miliona tala. Mai o le nunga tupe sai le Utah se 5 miliona tala. Na tutongi na le malo, e tawala mai seleni a tangata tutongi la fonga le atunu. Ai o tupe maua po le profiti, na whai lol te mai tai minista o tupe. I le tūlanga tupe mama, net profits after tax. E valus fulfitu miliona tala foi, sa ausia le tolu tausanga e o mai a yuni lua o lua 5. Pea whatus tusalea i le ngau, e ibas fultolu miliona tala, sa iai le 5 tausanga i luma atu le lua o lua. O le tūlanga mawae, na mawhai o na ausia i nei tausanga i tolu. Ua mauti no ai le mawaa, ma le mausali o le taltonunga Sāmoa Airways ma le malo, i le sao tāua o le valele, i le una ia o tamau a inga o Sāmoa. Ma sa le whawaiwai ai, a o te le se afianga tau tupe o company. O se tasi le neo fōwhanga na whaalau i loa il whātua tuile tu Sāmoa tasi, ia na whaalau i loa o lumana i ele whainga pālota. Na whola sia ai le tolu se lau miliona tala mai le pāketi le atunu, e toi au mai eini a tātou waalele, e toi wha wawina ai whainga malanga whaavau malo ale Sāmoa Airways, a ngai i se atunu o laulangi. Ma le tala whai u, e la tātou le 20% o awhio anga i upolu, e leo i aine lātou whainga whaavai i tū la whono wha le nuu, wa resta lātou i le matanga ruengo tina matama i tai, a tina o nuu maanga wheso tai. Whaadia le reporti a le matanga ruenga, wa o atu i le ono se fulma le wha nuu mawhio anga, le wa resta lātou lātou whainga whaavai, po lātou tū la whono wha le nuu i le matanga ruenga. Mai o ia hawhio anga uma, e mafuli inu umawai. Na whaaftai e le matanga luenga, le ngā luenga po le pito la awa sui o nuu masui tamai tai. E tu sai o le au ina mai o whaamtalanga, ma tu whaatasia whaamaumaunga e a mai i le matanga luenga. Mai o whaamaumaunga iu atu e nātu i le ofisa, o le amatua whaafai fie e fuawhanga le malo i lalo le matanga luenga, e fua i aia na pora kalame whaanga solo i nuu mawhio anga, e meise o whaamtalanga whaamaumaunga sao, pe a fua i por kalame le malo. Na whaadia fo i se whinangalo se tasu tamai tai whaipule o le pālemene, o lalo o ia tū la whono ma whainga whaavai a nuu mawhio anga, e te tau o nao fia pe whao popo i ai, ma tū la whono e a iei ai lantou, e sa waina alo ma whanau, po tina foi i tu tonu awhio anga. O tana fowia, Maria tele le nei am tanga le vaiaso, fasoi foia.